बीजेपी की एमएलए निपाना दिल्ली सतुना चीफ मिनिस्टर बीरेन लौथोक्त्रबदी एमएलए फम थादोलगनी हाइना बीजेपी के सेंट्रल लीडर सिंगदा किहनख्रे हाइरे एगिस पॉलिसी की मनुंग सना मोरे टाउन सेंग सागनबा सेंथंग कया थादरबसु मोरेदा लेरिबा इमा मार्केट की फिबमदी मपालम इम्यून सिंगन लाकपदा मणिपुर की माई सोपनिंगाई होइरे मणिपुर की लुपा लाख लिंग चामरी कुनमरी रोम की होगदबा क्लस्टर प्रोजेक्ट अहम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एप्रूव तौरकले नुमित निपान सूब सतगदब कांग सिंबगी कुमई लाइनिंग लाइसोल की सनबी हराव तयामगलुन्ना हौक्रे चीफ मिनिस्टर बीरेन मिनिस्टर राजेश यामना सरुक यादना कोनुंग कांग सिंख्रे मैं खुरमजरी अदमी इम्पैक्ट न्यूज़ नी आई तकलम श्याम कनाइना हौजी पावगी पुंजा से फावगी मरुब पावसिंग म्याम द पिजरी बीजेपी लुसिंग वलेंगा की मनुंग दलेरिबा वाथोक साउथ थोरकले बीजेपी की एमएलए निपाना दिल्ली सतुना चीफ मिनिस्टर नोंगथोमम बिरे लौथोक्त्रबदी एमएलए फम थादोलकनी हाइना बीजेपी की नेशनल लीडर सिंगदा किहनख्रे इम्पैक्ट न्यूज़ ना दिल्ली की फम पाउद हाई ngasi एमएलए निपाना सिना बीजेपी की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा वाथोक असिल लोइसिनबा होनबदा ऑब्जर्व ओइबदा नतना बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी ओरिबा भूपेंद्र यादव याउना लुसिंग अमग उनदुना एमएलए फम थादोलगनी हाइगिबनी हाइरी एमएलए निपान अदुना बीजेपी की नेशनल लुसिंग बसिंग अहुम अदुदा चीफ मिनिस्टर बिरेना डिक्टेटर के लेंगाक सलाइरे एमएलए अमगी मयाम फावबा फाहंदुना फूब सैब तौरे हाइबा वाफम याउना तोंगान तोंगान वाफम सिंग खंगनखे लुसिंग बसिंग अदुना अदुग उनबदा एमएलए सिंग अदुदा नतना मखोइगा सत्मिनरिबा वाकर कयासो चीफ मिनिस्टर लौथोक्त्रबदी बीजेपी दगी तोकलगनी हाइना अकनब वाफम थमकी हाइना सुपाउसिन मखा तारे इंडो म्यांमार ngam की मरुइबा मफम मोरे टाउन लेरिबा इमा मार्केट की फिबम सोकलब मतौ असिना मपाल लमगी मियोइ सिंगना येंबा लाकपदा मणिपुर की माई सोपनिंगाई ओइरे एगिस पॉलिसी की मनुंग चना सेंटर अमदी मणिपुर लेंगाकना मोरे टाउन असिबु सेंगो सागनब सेंथंग कया अमा थादरबसु ngasi फावदा लेंगाकना इमा कैथेल असगी फिबमदी येंगसिनबिदरी कैथेल असी यामना मोटपा मिरांगना योंबा लेखोम नैनांग थोकपा मदे कैथेल मरकी खोंगना सटफमसु खोंगबालगुमना तौबा मफम याउरी अनौबा लेंगाक असिना मणिपुर की सिंगी मफम कयादा मतमगा चुननबा इमा मार्केट कया अमा सादुना मियामना खुसिनरी अदुबु एगिस पॉलिसी की यामना मरु ओरिबा मफम असिददी सेमिबगी ममी तादरे मिनिस्टर एमएलए कया नतोइना मोरिदे संगो सागनबा येंगसिनबा कयारक लाकला फावदा इमा मार्केट असिदगी हन्ना मार्केट असिददी हन्ना फाव येंगलंखिदे मोरे टाउन मयाई मक्तदा लैरिबा इमा कैथेल असिदा पोफम फमलिबि नुपि सिंगना कैथेल असिबो लैंगांगना सेमिदबबु वारौबसु फोंदोरकले बजारे मतांग दे खोजी सिगे लेखो मेनांग तबि समनुई अदगी टोले के थमनिंगी अदुगा बजाजी मयाम सथोक सिंग नुगाइत्रे मसिदि सि अथोब मतमदा खो समनिंगी अखोइना गवर्नमेंट हाइनिंगबसे बयासी अनौना सारगको अपस्टेयर दा बिल्डिंग दा फजन साबिरगा अखोइसु नुगाइना फमना नंगाइ नान नंगाइ फम पामेबा सिदा कारबार हिंफम मोरिबो मफम सिदा करीम सेंबिदरे हुदी टोले लेते अददगी हुदी काइथेन सि लोइन ओरोरो युदन सलाक सा लेरे अखोइ फनसु हाइरबनी करीम तौरबनी करीम लाक्तरे हाइदि म्यांमार ग पुलिबा इंडिया ग पुलिबा मफम सिदा मोइन हुदी सि करीम सेंबिदरे लोइन सि लैनांग दा लेहल सि करीगिनु हाबा इंसिनबिदि सि करीगिनु मरना योइन मोइ सि लैंगा पुबरा हाइबा मणिपुर की ओइना लुपा लाख लिंग चामरी कुनमरी रोम ओइगदबा क्लस्टर प्रोजेक्ट अहम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एप्रूव तौरकले लेवास की कोनोंग न्यू दिल्ली हौखिबा जुलाई अनिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME की सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार पंडा IAS की श्यामिन सी मखाद पांगथोकिबा यांखैरक सुबा स्टीयरिंग कमिटी ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम द मणिपुर की क्लस्टर प्रोजेक्ट अहुमदो एप्रूव तौरखिबने
Ministry of MSME na approve tarlaba state asigi cluster project ahum adudi lupa lakh chatruk yankai taruka lising humudra mga sangadaba Susampurgi Spice and Food Processing Cluster lupa lakh samri kuntra taruka lising pamato yogadaba wood carpentry cluster amadi lupa lakh chahum kuntraga lising yankai mapan yogadaba Imphal East Greater Imphal Jewelry Cluster ne New Delhi the Pangto ki batharam adu the Manipur lenga ki Trade Commerce Industries ke Director C Arthur Wosorio IS amasung MSME ki OSD G Kamaisu saruyaki Panba yabadi Ministry of MSME na state asigi cluster project singi approval fangba si handaki asina ahan bani Chinese hand grenade bomb oiramba yai haina singnaba bomb ama Khurai Kendra gi MLA El Susindro gi Tinsit Rota Leiba yum gi Thongan gi hingol amada pokhai khre Thaudu asigi matang da lekai adu dagi NG Premabati na fongdorapada ngasi nungtil pungmari rom tarakpa duaida lekai adu dagi Khetlimayum ito kaubamiyoi amagi hanglaga leiba ingkhol gi sarukta bomb asi pokhai rakibani bomb pokhai bagi thauduk aduda Mananakpada Laiba Yungi get Amadi Paklang da Bombasena Pan Kibagi Mami Tabanatana Asopan Yaukide Akoibagi Miamna Fata Hauti Paidana Mai Tapam Oriba Mapam Asida Asuguma Tauduk Satarak Palabak Tibani Haike Mahang Namaka Taradana Mi Sibi Yaba Sigumba Tauduk Sing Matungda Amuhana Tawan Biganamadi Atumatamda Tawangasi Kanana Karigi Damakta Sataribano Haibado Sengdok Piro Hina Sapongdorokle Taudosek Tokibaga Ikan Canada Manipugi DGP LM County Yauna Makok Thoma official kaya laktuna yengsin ki Taudo asida sena bamiyo sing atuba matam da fana na bahona gani haina police ki mai kay dagi fongdorakli Koi si yumlak ni doga MLA gi ka thangnaraga jo khoi leiribani si matung tarakpada de khoi nupi angang ai di leiba nga haktanina si isu nupa am jo hojikta sidaida thoga mana sidaida atong bai sida lepag leibane ba aduga majo khanghaudana si pokhaira paduda tawbane ado misi minabudi thohogdre adubu masi matungda masi amuhanna tawbiganu mirakta yumlakta sumaina tawbase tawhanjaningde na haininge khoi lekai ma oina Numit Marini Suna Pangto Kadaba Taran Turk Suba State Level Pineapple Festival Come Sellers and Buyers Meet and Youth Festival 2019 ngasidagi Andro Kendra gi manungsanna Thambalu Market Complex da hokre Lamnamasigi Nat Culture amadi akoibagi khal mangandana thamnaba honabada naha singna mapungoiba thaudang lausi haina Forest and Environment Horticulture and Soil Conservation Minister Thaunawjam Syam Kumar Fongdokre Development Organization Andro Kendra Dokna Sinduna Eastern Border Area Development Authority Ivadagi Miyang Makada Northeastern Council sponsor Tauduna Haudokiba Tarani Turk Suba State Level Pineapple Festival Come Sellers and Buyers Meet and Youth Festival 2019 asida punna kihom thaba lomi shama tara mga gi stall yauna punna stall chama maripu mga hangduna tiliba miyam gi puning singsin na bonare Festival haudopa ga mari lenana Minister Thanawjam Syam Kumana haikibada Kumzali singni taritagi hauduna pangthopa haurkiba Pineapple Festival asimaroin andro kendra gi manungsana tongan ba mafam singda kihom thariba lomi singi Setmilon Faganaba Chinjak the Mipal Tang the Balunina, Hauruk Liban Hasing the Lamdabasigi, Ningtiraba Nat Cultures and Abimadi, Taugalun Bevarado, Ngak Natamnaba Honabane. Festival of Sea, Hauruk Padagi Hona, Lengaki Makada Ladiba, Department Official Singna, Mating Pang Birapanangasi Festival of Sea, say Tarantuma Pungfana, Pangtopangamli Haiki. Nakalaman ng dalamdamasi da kum ginong tadabagi awaba may unariba loinana rasniti ki oiba tangdu lay tadaba amalayba manba pipa mama lakliba sisu adoba matam da loisinduna lamdamasi da ingthaba nungaya faba mapamama oigani haina Minister Thaunawjam Syam Kumana fongdoki Ngasidi Andro Kendra Manipur ki Kendra taiga sangdamnabada ta makhada leidagasu khar makhaidi koi chawkhatpa ngame haidana koi padam thame akhona chawthoi madudi bharat ki khungang mayam gi manungda education dadi Andro Kendra si sangdamnabada Andro Kendra si nopthadre education dadi Andro Kendra na
ꯃꯥꯡꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯠ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯕ ꯅꯣꯝꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯤꯝꯗꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯄꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯗꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯊꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯠ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯃꯅꯤꯕꯥꯕꯨ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯁꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ NSFꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯉꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯀꯦꯁ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯅꯤꯕꯥꯕꯨꯒꯤ 54ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ NSF ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯇꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ NSFꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 5 ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯁꯪꯖꯤꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯩꯔꯨꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯁꯠ ꯑꯃꯗꯤ NSFꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯇ ꯂꯥꯏꯆꯨꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯤꯈꯤꯒꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯧꯀꯣꯜꯁꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ MI ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯝ 3 ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯔꯨꯞ ꯑꯔꯥꯞꯇꯒꯤ ꯑꯦꯀꯔ 2,000 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯧꯀꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟ 19ꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLAꯅ ꯑꯁꯪꯕ ꯊꯥꯎ ꯄꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯂꯪꯗꯨꯝ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯁꯟꯗ꯭ꯔꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯅꯔꯣꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀ꯭ꯌꯥꯡꯕꯤ ꯂꯧꯀꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧ ꯎꯗꯅ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯀꯩꯔꯥꯎ ACꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯌꯥꯡꯕꯤ GPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯀ꯭ꯌꯥꯡꯕꯤ ꯂꯧꯀꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧ ꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯂꯧ ꯎꯖꯕꯅꯤ ꯀ꯭ꯌꯥꯡꯕꯩꯒꯤ ꯂꯧꯀꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯝ MI ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯗꯒꯤ ꯄꯝ ꯊꯥꯗꯖꯔꯒ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤ ꯂꯧꯀꯣꯜꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯉꯒ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ Shiva Sena Manipur State Unit ki General Secretary Organization Surukhaibam Brojena Bishabur District ki Namol Maibam Singmangdagi Sahi Taranipan Supna Nadale Raba Shinam Ongbi Nganbi gi Masanupa Tombagi Laying Mada Sizinanaba Selamadi Chana Taknabagi Polam Sing Mating Pangre Mating Pangba Aduda Brojena Fongdoropada Shiva Sena Manipur State Unit na Lamdamasigi Awana Tarabamadi Laying Bangamdrabami Kayagi Damakta Kalaga Party Asina Mating Pangbagi Damakta Su Thakpa Fongdoki पैसा मैम वाइब ताइब अवा नुई खुदिमक शेयर तौगेना आई मखोइगा संजिमिनगा मोइ खुंग संजिमिनगा कई होनामिसेना अखोइगी लेजरिबा खुंगंगसिदा अवा अना ताबा कयासु तमिनगा जिजिमिसेना मसिन पुन्ना संगिनगा सिगी वखंगि थंजरगा यामदा सोइ यामदा मैम मतेंग पांजगे नाइना यामदा खुंजै Nakalamoromda Shiva Sena Manipur State Unit na Mating Pangba si Tombagi Mabokna Ngamkhay Litana Nungaiba Fongdorpaka Lunena Thagatpa Fongdorakli Mangna Makhatana Fongdorpada Laibok Tiba Taudok Amadagi Maki Masunupa Tomba si Sahi Taranipa Nadunerapane Awana Mayuk Naringai Serak Asida Party Asina Angam Mating Pangpa si Laibok Fabani Amadi Lengaki Mainaba Department Sumating Pangminaba Mang Appeal Torakli Bingai lagi ko. Yupan numitagi ni. Awal lagi Zabde. Ang namali. Ang ay yok pri ang wale ew ko. Ang may mating ni kana ang pang bina mi la tiba. Ako yu wa ba ni na. Ah sura ga nei bunga amana ka pasal amana ka pasal ma to. Ai ji isu je. Ang ba
nuôi nấu tập ăn biểu ấy ấy chú nhau tập ăn biểu ya hoài All Yang Mai Naga Students Union na makhoida mangjong na nakhangan ba tawdana Mahiruluf JSCC na Tamelong District ke Tamay Subdivision ki manung sanba Konfau Village ta medical camp ama ngarang pangthor pabu yanin da phongdorakle hiram asigi matang dang asi Manipur Press Club ta pangtho pa pangmi singuna amada lub asigi General Secretary Masan Bau Thuimai na hai Mahiruluf MSU MSF suk amadi KC ki apun body ama oriba Joint Students Coordination Committee na Singi manung hanjil mafam amada lem na ana layang bagi thoram ama pangthorpa si yama thagat ngai ni adubo JSCC na liang mai furup na khundaba mafam amada medical camp si pangthoba matamda liang mai furup ki lup amata da mangjong na khangalam daba asidi haksina lawi loinana makhata na kanagoma lup amana asinguma thoram ama silakpa matamda furup adugi marinaba music da pauhana fawi haiki अखोई जुरिस्डिक्शन अखोई लियांगमाई नगर मेलोंदी की स्टूडेंट लेवल दा पांगथोकपा सिगुंबा केमसे अखोई नॉलेज लेताबा अखोई दा कंसर्न लेताबा से अखोई अनफॉर्चुनेट एना लवे अदु माने अदुगा अखोइना सेकंड पॉइंट दा थमनिबसे मतुंगदा एनी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन वैली की ओइरो हिल्स की ओइरो अखोई लियांगमाई की जुरिस्डिक्शन दा एनी प्रोग्राम पांगथोके हरदी सतागी वर्दी अकोई हेल्थ केयर की कंसर्न योथदी तो बिगनो है से अकोई समझबनी अतु तो बनी Indo Myanmar Doctors Meeting ki damak Indian Medical Association IMA gi mioi kulmene sabati mama mandle gi damak tangasi Chief Secretary Suresh Babu ne lamthakre Laivani asigi lainari ba mari asi hena fagan ba masung health sector da tengbang pina bagi wakhalon da IMA ne ihan hanbo na pangthok liba Laivani asigi doctors singi meeting asida health sector gi lamda scientific oiba wakhalon kaya puthok tuna khanagadori Doctor Singh oiba meeting asi Myanmar gi Doctor Singh maruina Mandalay region gi doctor gi apnuluf kaya kusan maduna mafam maduda pangthokadabani ngasi lamthaba gi thorumda Chief Secretary na egis ka mari lenana hauji paikhatliba thabak thorum kaya gi oriba phibam singas ki matangda saurapa wafam kaya thamkibagolna laibani asigi mari fagatna ba khonari ngai sergasida aimena asingba thaudang ama lorokpa sibu thakaba phongdokhi Government of India has given financial support to reconstruct 68 bridges in Myanmar. Tender is already over, work is alerted. There are some hiccups going on between the contractor and the Minister of External that are hopeful very soon it will sort out. Work has started. So all the bridges, 68 bridges in Myanmar on the Mandalay route are going to be reconstructed by the government. We have recently inaugurated the integrated checkpost at Moray. It is now fully made functional. It is an automatic mode. It has got integrated checking system. We got the customs there, we got immigration people there, we got the forest people, we got the police. Whatever security requirements are there, so that's all passing through that. Housing matang swade break matang lawjage breaking matungda Chief Minister N Biren amasung Education Minister Rajesh Yamna saru yaduna konung kang singkhipagi pau amadi Manipur masung malemge tonga to bhamse tholibi pau singpudun laksage impact lespo mengta lebi Breaking matungda taran usari makada pauda Manipur de Nipan is to Satagada Ratha Jatra Haibadi Kang Singbagi Kumai lining like son gi chanabi amasung harau taya magalan nga sida hawkre Sai kuding ingen ginini panba numitagi hauraga pangthopa kang singbagi tharmasi nasidagi konungi Sri Sri Govindaji mandirdagi kang singduna hawdoke Sri Sri Govindaji temple the pangthopa kang singbagi tharam aduda Chief Minister Nongthom Biren yaungna lenga ki Education Minister Thoksom Radhesyam amasung MLA Singh Nasaruyaki Chief Minister Nalu Singhduna Govindaji temple la leiba Lord Jagannath Mayam Balabhadra amasung Masanupi Subadragi Murti Singh Puthoktuna Lengthoktuna konungi kang mathakta haplaga kang singbagi tharam pangthoki Manipur ki mafam kayadagi lakpa miyamna konungi kang singlakpada athen put kaya kanaki amadi kang singbada sar yanaki kumai asi English
लिसिंग चनिपान कुंथ्रानिथोगी मतमदुगी मणिपुर की निंगथौ गंभीर सिंहना लमदम असिदा अहानबो ओइना हौदोखिबने ममांगैदगी हौना सनरलिबा कोनुगी कांग सिंगबा लोरबा मतुंगदा तांपाक लमगी लेकाय लेकायदा लैबा ब्राह्मण सिंग लाइसंग सिंगदसु मियामना अथेनपोट कनदुना कांग सिंगगी थरम सिंग असि पांगथोकनरे कुमई असिगी अरोइबा थौरम इंगेंगी 19 जुलाई 13 कांगनेनगी थौरम पांगथोकदुना लोइसिनगनी लमदम असिदा ख्वाइदगी लीरबा गोविंदजी खुबम यादुना लाखिबा मफम सवमन विजय गोविंददसु रथ जत्रा कांग सिंबगी कुमई धर्मगी ओबे सनबी लाइनिंग लाइसोनमदे हराउ तयामगलु निर्पांगथुकी सगोन में विजय गोविंदजी टेम्पल दा लैरिबा लॉर्ड जगन्नाथ मयाम बलभद्र मसुंग मसनुबी सुभद्रगी मूर्ति सिंग लेंथोक्तुना कांग मतकता लेंसलबा मतुंगदा कांग सिंबगी थरम पांगथोकी ममांगैदगी हौना संदरक चनबीगी मतुंगिना लेकाय लेकायदा लैबा मियामना सथरम असिदा चनरब मसु ममेल उयुबा फिजोल सिंग सेट चादुना अथेन पकलुने लाक्तुना थोंगाल ngaiduna athen pon amasung haile katuna kang simagi thoram mapung fana saru yaki Skon Manipur ki oina so Rath Jatra Kang Simbagi Thoram Harau Tayamagolin Mapung Fana Pangtoki Kang Simbagi Thoram Haudringeda Sangai Prauda Skon Temple the Miam the Laktun Aten Port Kanakama Sung Line Lasun Thorum Kaya Pangtoki Lunina Skon Temple the Hauduna Tidim Lambigi Hodam Ledak Fauba Kang Simbagi Thoram Pangtoki Lambi the Lekai the Miam the Tolaktuna Aten Port Kanaki Amaromda Lamdamasiki Tampak Lekai the Kang Simbagi Thoram Sing Pangtonaki Bishnupur district ki mafam kaya dasu miyam na harau tayamagaluna kang simbagi kumai pangthokre lamdam adugi brahmon kaya galuna ahal angang khakta na kang singlaki lekai gi leriba miyam na thongal da thonaratuna Jagannath ki mafam da hailei atum mahau na singba kaya katuna thauni ki Kaksing district ki cherau singkhong da Manipur lenga ki animal husbandry department na iroi sing yoknabani haiduna Hangdokiba Regional Buffalo Breeding Center asi mutkiba yana leire ing kumjalising chapam fitra ing kumjalising chapam fitra da NSC ge senang makha da landamasi iroi hompu amasung Haryana dagi Mura haina khangnaba iroi makhal nifu thamduna haudokiba pharmacy hauji iroi kunthra taru khaktamak ngaire pharmacy da fencing khadaba iroi thampamatik san leitaba namaram oiraga iroi sikhiba yaukre haire Hauji pharmacy doctor ani attendant ni panamasung staff marilomna chalaibagi mathakta iroi sing asi masinjak fawba pijaba ngamdabadagi kharung pata thadoktuna masinjak thiali hairi Hausa Pama Pamagi Matungin ngasi Kurai Kendra MLA Elso Sindrogi Tongal Mayada Bombo Kaibagi Togdo Manipur ki Minister Nong Thoma Biren Haktian Satuni Yang Sinkre. Minister N Biren Mafamad Laktuna Yang Slaba Matungda MLA Magi Yum the Bomb Pokayan Bibasi Yamas Sinangai Oi Taudoasi Karam the Tok Libano Haibado Enaeda Tijelagani Haiki. Northeast Inter-Range CRPF football tournament ki ngasilek match sing sanaba loikre CRPF group center langjing ni yumbo oiduna center sigi sanabong da sathariba Northeast Inter-Range football tournament asida Northeast ki manung sanalaiba CRPF range nipan saru yare ngasi ayuk sanaki ba tournament sigi mapan suba likta Guwahati range amadi Kohima range anina
मैच की अपीब मतमदा पांजल अहुम अहुम सनदुना मैच असी ड्रो ताकीबगलना तरासुब लेक्तना अगतला रेंज ना यामलाक्षना बोंगाईगांव रेंज पो पांजल मापन सिनोद माइथिब पीकी ngasi nungtel tournament asigi sanakhiba 13 suba lekta Dribugo रेंज ना सिल्टर रेंज पो यामन लाक्सना पांजल तारा सिनोद माइथिब पीबगा ngamkhibagलना 13 suba lekतना इम्फाल रेंज ना खटखति रेंज पो पांजल अनि सिनोद माइथिब पीकी सथरिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी हयेंग अयुक सानगदब अहानबा सेमीफाइनल दा इम्फाल रेंज अमसुंग गुवाहाटी रेंज का अनि सुब सेमीफाइनल दना द्रिबुगो रेंज अमदी अगतला रेंज अनिना लंबा तौनरगनी हयेंग नुंथिल सथरिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी फाइनल मैच सानगनी Department of Affairs and Sports Manipur Sinduna Hayangdagi Hompu Suba under 14 under 17 boys interstate level school Subato Mukherjee football tournament Pangthopa Horgani Hairi. Task Taramdo forward Sataka football tournament Sig Haudopa Taramda, Yaski Secretary Bobby Wycombe, IAS, Yaski Director Armstrong Palmer, IAS Samasung Yas Department, Joint Director Case Pramoda Devi Masung Department Sig Masak Naiba Mukayana Yagani Haina, Department Sina Tadoropa. India के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना थांग तामसाना सी सक खंबगी तंजाम लाकपा होरे हुए लालोंग थांग तासी मसाना मा ओइना लिसिंग मा चमापा हुमद्रा निपान दा हौदो की बगलना यास डिपार्टमेंट की मखाद आहान स्टेट लेवल हुए लालोंग थांग तासे कंपटीशन 1988 पांगथोकी 1990 दा अहानबो इन नॉर्थ ईस्ट थांगता चैंपियनशिप मणिपुर युमो ओइदुना पांगथोख्रबा मतुंगदा 1993 गी नबेम्बर 19 दगी 19 फाव इंडिया गी स्टेट 12 दा सर यादुना अहानबा नेशनल थांगता चैंपियनशिप मणिपुर युमो ओइदुना पांगथोखिबगलुना सही अदुगी नबेम्बर 19 दा थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया सेमदुना 2001 दा register taukraba matung tongan tongan mathang tagi oiba championship mathang mathang pangthok tuna masana asi asum pakthok sauthorotuna malem gi mioi kaya su masana asi sanaba hoki 2011-12 ta Iran gi Kesi Island da ASEAN thang ta championship mai pangna pangthokraba matung da South Korea na yumbu oiduna 2013 ge September taruk ta gi mapan fawa ahan ba international thang ta championship pangthok kibagalena mafam asida championship asi marirak pangthokre hauji masana asi India ge sports ministry na sak khangan bagi poram ama lak labana thang ta masana asi ba pam jabalanda masigi miyamda thang ta federation of India gi ahan ba president oiramba Ais Prem Kumar na paujel pirakli hauji thang ta si school curriculum da class 9 10 11 12 ta su syllabus oina happy ba mayam puna ma khangbi ri duni masta tami ba angang jing si su kana ba phangan ge dori ni aduga puna mak su khagi thang ta si dagi ihau sagatna culture amadi identity nga ka doini hairi bagi sanari ba akhoi gi thajaba sti da akhoi gi leiba ki miyam na su thang ta amugana ihau naina sagut bidana thang ta Bharat Sarkar gi Olympic yauna ba Bharat Sarkar gi sports ministry je recognize tawna ba pungning tawgat biu amadi mayam puna maksu masti da sensen me yawbi yodana ai gi mai gi ti da mai da thamjagi aroba da maruba paumana BJP ki MLA Nipana Delhi Satuna Chief Minister Biren Lokthok Trabadi MLA famda ki thadok lagani haina BJP ki central leader singda ki han khre hairi Egis policy ki manung sana Mori town mo sengo sakna ba senthang kaya thadar labasu Mori da laiba imam market ki pibam di mapalam gi miu sing na lakpada Manipur gi mai sopningai oire Manipur ki onelupa lak lisingama chamri kunmani rongi oigadaba cluster project ahum Ministry of Micro Small and Medium Enterprises na approve tawrakle amasung numinipani sumna satagada bakang singmagi kumai lining laisol gi sanabi amasung harau tayama galun na pangthokre Chief Minister Biren amasung Radio Siam na saruk yaduna kon kang singre